I pozdrav svem ljudi, s vama Milan i u ovom klipu ćemo raditi tutorial kako instalirati mod menu za GTA 5. Ovo mod menu koji je u pitanju se zove Kidions mod menu. I prvo što treba da uradite, kucate Kidions mod menu. Ja ću to da vam stavim u deskripciji. I da ljudi, zaboravio sam da kažem, pošto sam ja debil, znači isključite antivirus pre nego što ovo skidate. Nije virus, ovo je mod menu i svaki mod menu će kazati da je virus, tako da znate. Ovo je undetected cheat za sad, znači nemojte da se zezate, pošto, evo, na primjer ja već koristim mjesecima i nisam dobio ban, ali ne mora da znači da neće da dobijete ban. Tako da, idete download menu, sad ću ja da vam ovaj link u deskripciji stavim, znači ovo da samo zapišem da beležnica, sami sve na srpski. Znači idete download, idete ok, sad, u stvari ja ću isto da skinem da slow down, dobro, evo sam oni mene zezuju, namjerno da ja ne bi skinuo na klip. Dobro, nebitno, vi znate kako se to radi, znači, evo, imam više komada, ne znam ni koji je, šalim se, naravno da znam, idete ovdje, napravite nov folder, cheater, znači, i prebacite ovaj folder ovdje, idete, desni klik extract here, to uradite, znači da vratim ovdje, i to bi trebalo da izgleda ovako, kad se, ne ovaj, ovdje. Znači uvek gledajte link, pošto će to da bude najažuranija, kako se to kaže, najupdatovanija verzija. Dobro, ljudi, naravno da se svima da se save, ok, sorry, no hate. I sad, kad ste to ekstraktovali, uđite u GTA 5, naravno. Ja preko Epic ulazim, sad ću ja to da skipujem, pa se vidimo kad uđem u GTA 6. Pa svi ljudi, muđa ovdje. Evo nas ponovo, znači, koliko sam ja cringe, sorry. Vidite, ja sam u GTA 5, da si ženska, brat moj, malu glavu. Šta gledaš bre? Čuću vam, stomak je na vodi, i skoču ovako. I juri me milice, ne vezi. Ljudi, malo sam nisi man. Ops. Vidite ovo, idete desni klik i pokreni kao administrator. A vidite ljudi, sad jedno pitanje za vas. Ste vi stvarno mislili da će to da vam radi? Znači, idete graphics i windows borderless da bi vam radilo. Nemojte mi u komentarima i pišete sad, Milan, meni ne radi cheat itd. Znači, neće da radi ako me ne budete slušali. Tako. Znači, ucenjujem sve fanove. Zvan se, fanovi, jes. A invite only session uđite, pošto imam neki dogovor ja sa Rockstarom, rekli su ako uđete u invite only session da neće da vas banuju, tako da poslušajte. I moram da vam kažem pre nego što ovo stvarno uradite, da uradite na alt account. Alt account znači neki skurac, jer na kojem neće da vam bude žao da dobijete ban. Ja sam napravio nov nalog da testiram, znači ako dobijem ban baš me briga, razumete. Ja sam, evo sad fun fact, uzeo sam ga čim je izašao, na mom pravom nalogu, ovo nije moj nalog, i bilo bi mi glupo da dobijem permaban, jer ipak koliko već igram i tako dalje, tako dalje. Nebitno zbog para, nego, razumete me već, uspomenite da, nebitno, nego napravite novi nalog i ovo radite. Nemojte, poslije ako dobijete ban, da poslije ja budem kriv. I verujte mi ljudi, kad napravite dosta para, i kako mislite da je dovoljno i da ne morate više nikada čitujete, prestanite. Nemojte ko ja da imate 950 miliona i da kažete hoću još, nemojte to da radite, jer uskoro ovaj cheat će da bude detectable, tako da, sad, šta je bitno? Nemam municiju. Ovaj mod menu je veoma interesantan. Što? Jer možete, brate, da se zezate do sutra s ovim i da nervijete vaše drugove, na primjer, pošto ja volim da zezam moje druge ovako, vidite, kako ovo rok, ovu. Možete i da stavite damage. Vidite, stavite 750 i možete da uništite auto lagano. Znaš, ali bukvalno. I ja to volim malo da zezam moje drugove iz razreda, tako da, čekaj da ubijem ovog. Mogu i da sponam auto, ali čemu to?
Stvari, aj to ću duran, da vam pokažem i da to može. Clone vehicle, aj ovaj može, evo ga, moj iz garaže, samo što je sponan, eto. Ja sve ovako, ali imam iz svih garaža, znači ja sam pun spare. Znači, idemo sad u kazino, jer ovo je fora da idete u kazino, a ne negdje drugdje, naravno. Udari se. Kako sam loš vozač. Da, možete i da budget out, sad ću da vam pokažem isto. Znači idete tu handling, možete odirati model features, rocket boost, jer naravno ovaj auto neće moći po defaultu da ima. I na E se rocket boost aktivira, da znate. Evo vidite, ja sam se okrenuo ko budala. Što me nervira? Kreni se, imate to extra flux, ne znam šta je to, max, evo, max suspension, ja mogu da dodam, ali neće ovo da ostane u garaži, znači, ovo je samo, na primjer, uzmete neki sa ulice pa ćete da dođe negdje brže, na tu foru. Heal vehicle, to ne radi nekim razlogom, ali ima tamo repair vehicle, ali ne bih preporučio da odradite, jer valjda imate $100, jer vi pravite sad pare, nećete vi da preko mod menja, da, ono, ako ste takvi škrtica, brate, da ne platiš $100 da popraviš onda stvarno svaka ti čast. Gore si nego ja. I idete u kazino. I sad je vreme da vam pokažem jednu dobru foru. Idemo u kazino, nećemo u penthouse. Znači, odgledajte ovaj klip do kraja, zato što bi dobio veći watch time. Najjače, šalim se, ne stvarno ljudi. Zato što hoću da vam pokažem šta sve ovaj mod ima. Da ne bude poslije, ono, znači ko bude gledao cijel klip neće da ima problema. I ako treba nešto, braćo moja, slobodno pišite u komentarima, sve čitam. Znači ja sam tu za vas 24/7. I stvarno volim kad me podržavate i baš me hvala na tome. Rig slot machines, znači idete ovako, online services, kazino i rig slot machines. Šta će sad da se desi, braće moje? Niste ni svesni. Ovdje možete da lucky wheel price, naprimjer, evo, nemojte pare, ali mogli bi, evo ga, RP, naprimjer, hoćete RP, evo ja ću da se level up na 809. I evo čipove, znači, skinite neki autokliker za broj 5. I preko numeričke koristite, naravno, da to znate. I, znači, samo uključite i tako će da idluje i da dobre parice pravite. Ali najjače pare se prave ovdje. Uzmite neki najbolji, Date of Sun ili onaj Diamond. I stavite max bet i enter. Gledajte sad, braćo moje, šta se dešava. Pam, 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 2,5 miliona. To je fora kod ovog modmena. Nije ono da bacate pare itd. Znači, zna Milan šta valja. Nije, brate, Milan Vrana. Viš ovaj što se hajpuje, brate. Šta ti Mitro, brate? Ja ne znam stvarno šta je njemu. I vidite, znači vi pravite par. Sad, loša stvar kod ovog mod menja, zato što će da vas izbaci iz kazina kad napravite neku veliku svotu novca. Ja sam testirao ovaj mod i pre ovoga fazon 5-6 mjeseci sam ga testirao i nisam htio da snimam klip da vidimo kako će se pokaže, ali pošto se dobro pokazao, ja rekao, do 50 miliona ja mislim da je limit i onda će da vas, ne faktički izbaci, ali kazat će try again later i to svaki dan, znači ovako, slušajte vi mene, znači svaki dan uzmete po 50 miliončeta laganica. Uznete neki autokliker, ali za dugmiće, a ne ono za miš i vi lepo klikćete ovako, op, znači da stavite da bude delay, znači nekad dobijete 0 zato što je delay, ali evo sad na primjer kad se čekate, još jednom kliknete i još jednom kliknete, mora da namestite to, znači s tim se zazajte, znači koji je delay za sekunde i pravit ćete oliče pare. Nije to neke sad milioni da odmah fazon bilion zaradiš, ali može da se zaradi otprilike, sad ću vam kažem, 20-30 miliona za sat. Po ovako, kad klikće. A ovako, brate, može za 5 minuta 50 miliona, tako da unajte 50 miliona i tih 30-40 sa strane po satu. Kada primjedete sa drugarima na futbal, stavite ovo da vam radi i zarađujete pare onako bez veze. I onda kupite penthouse, zazate se. Evo, sad ću ja da vam pokažem ovo. Idemo 35 miliona, dobro, nije loše, to je toliko. Dobro, ovaj, brate, Mitro u GTA 5, brate, šta mu, ja ne znam. Sad ću da vidimo, samo da malo ono, idemo opet enter, znači na 40 miliona 100% ima da me izbaci, možda i pre, ali sve zavisi, ja mislim da je to od osobe do osobe, tako da nadam se da neće da bude problema neko manje. Ja bilo da vam stvarno ovo radi super, ali nemojte na vašem main nalogu,
Znači, ako ste uzeli GTA 5 za džabe, vidite neko da vam pozajmi GTA ako nema, ili ono, i lepo imate ovako alt account i probavate. Prvi put neće da dobijete permaban, drugi isto na fazon mjesec, dva, i onda permaban i treći, koliko ja znam. A ja sam iskusan sa banom jer sam dobio na prošlom nalogu dam, ali eto. I sad će da piše, sad će vidjeti šta će piše, 100%, znači, evo, this feature is not available right now, please try again later. To je problem kod ovog mod menija, ali nije to nešto toliko zajebano, ono, i idete ovako. Znači, dok se ne pojavio Trading Max, samo idete ovako. I onda će da vam select da idete Trading Max, i onda idete ovako, i bam. 997 miliona. Neće da mi daju tih. Evo, vidite, i ovdje, znači, klikćete. Malo delay, znači, ne može samo da držite i da, ono, vidite. Vidite. Ja sad klikćem sa numeričkom tastaturom na broj 5. I mora da se nađete neki, ja sam bio našao neki, ali sad treba da se plaća nešto, tako da ne bi vam taj preporučio da se ne zezate bez veze, zato što vi ja ćete ovo da koristite na duže staze, što se kaže. 997, znači fali mi otprilike još 2-3 miliona da ja izađem na željenu cifru bilion. Tako da ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Ako ima neka pitanja, slobodno pitajte u komentare. I to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da se nisam smorio i da će sve da bude ok, ako ne imate neki problem. I da, u sljedećem klipu ćemo snimati neki bolji tutorial. Nadam se. I pišite šta bi vi voljeli. Tako da to je to ljudi što se tiče ovog klipa. Veliki pozdrav. Ćao!